दाबोलीचा विषय झाला पाहिजे त्याचे एक कमेंट बिकॉज देर इज स्पेक्युलेशन आहा की दाबोली उरपाकूच हां तेगे रूम आनी कितें ना, कोण पण- रूमर घालता ते कित्याक CM has made a statement, transport minister has made a statement, and 100% Daboli has to remain. There is no doubt about it. But MP, Congress, MP See, saying he that there is a he has got confidential information. अरे मरे तू कॉन्फिडन्स कित्याक दवरता लोकांचे तुका दिसता that the issue is burning and he requires to bring in the public. He should bring in the public with official documentation by government has agreed. I am not aware. पण या फेअराचेर गव्हर्मेंटांनी क्लॅरिटी दिवपाक गव्हर्नमेंटान सांगला ना रे दाबोली CMान सांगला बट GMR प्रेशर घालता म्हणून सांगलं माविनान सो मोविलान तुम्ही म्हणला आता ना. प्रेशर कसे घालता टाक्कून फेमरा घालता तसे प्रेशर ना आमचा प्रेशर बेस्टो न्हू तो जीएमआर GMR प्रेशर मातसो दुसरे भशेन आनी तुमचो बेस्टो पूण तो घालता. आमी बेश्टे आनी GMRच्या प्रेशराचेर आमी भाव धांवचे ना अशें CMान स्टेटमेंट केला पण तुमच्या मंत्रीन सांगला आनी मोविनान म्हटलेला कितें तें? जीएमआर प्रेशर घालता बा म्हणून तेच सांगता तुका GMRचो प्रेशर ऑर आमचे प्रेशर जो कोण घालता सरकाराचे इंटेन्शन ऑलरेडी CMान सांगला की बोथ द एअरपोर्ट्स टू बी विल बी देर आमी हावजानूय धाडला आनी तेंचें कॅबिनेट डिसिजन जेन्ना हेका म्हणजे मोपा एअरपोर्ट करपाक दिल्लें तेन्ना इट इज ऑल्सो मेन्शन दॅट टायम subsequently things have changed which I am not aware. If Captain Virato is aware, then you should have bring the document and show that where government has given approval to close the which is which will never happen. I don't think so. At least this government will not know which government he is talking about. We'll have to find out.